Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamar. Imperuka iregereje n'ukwezi kwasadutse. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Iyo babonye igitangaza batera umugongo bakanavuga bati n'uburozi bukomeza. Wakadhabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Barahinyura bakanakurikira irari ryabo nyamara buri kintu gifite iherezo. Walaqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar. Rwose bagezwaho n'inkuru zirimo amasomo. Hikmatun balighah fama tughni an-nudhur. N'ubushishozi buhebuje ariko ntacyo ukuburira kubamariye. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur. Batera umugongo uzirikane umunsi umuhamagazi azahamagara ku kintu giteye ubwoba. Khushan absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Amaso yabo areba hasi bazasohoka mumva bameze nk'inzige zinyanyagiye. Muhti'ina ila ad-da' yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir. Bihuta baganuhamagara abahakanyi bavuga bati uyu ni umunsi ugoye. Kadhabat qablahum qawm nuhin fakadhabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Mbere yabo abantu ba Nuhu barahinyuye bahinyura umugaragu wacu baravuga bati ni umusazi unakumiriwe. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Asaba Nyagasani we ngo rwose jye ndaneshejwe tabara. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Dufungurira imiryango y'ikirere amazi yisuka cyane. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Isi tuyituritsamo amasoko amazi arahura kubw'itegeko ryagenwe. وحملناه على ذات ألواح ودسر. Tumuheka ku kigizwe n'imbaho n'imisumari. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Kigendera ku kurinda kwacu ari igihembo kuwahakanyijwe. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. Rwose twakirekeye kuba ikimenyetso ese hari uwibuka. فكيف كان عذابي ونذر. Ibihano byanjye n'ububurizi byari bimeze bite. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Rwose twohereje Qur'an kugira ngo ibe urwibutso ese hari uwibuka. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. Ba Adi barahinyuye ibihano byanjye n'ububurizi byari bimeze bite. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. Rwose twe twaboherereje umuyaga uvuza ubuhuha ku munsi w'amakuba akomeye. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Urandura abantu bakamera nk'ibihimba by'imitende biranduwe. فكيف كان عذابي ونذر. Ibihano byanjye n'ububurizi byari bimeze bite. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Rwose twohereje Qur'ani kugira ngo ibe urwibutso ese hari uwibuka. كذبت ثمود بالنذر. Ba Thamude bahinyuye ububurizi. فقالوا أبشرا منا
منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. baravuga bati ese umuntu umwe muri twe aba ari we dukurikira, rwose ubwo twe turaba turi mu buyobe n'ubusazi. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ese niwe wahawe urwibutso muri twe, ahubwo we ni umubeshyi cyane wikuza. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ejo bazamenya umubeshyi uwikuza uwo ari we. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. rwose twe turaboherereza ingamiya ari ikigeragezo kuri bo, ubitegereze unihangane. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ubabwire ko amazi agabanyijwe hagati yabo, buri wese afite umunsi wo kunywa. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. bahamagara mugenzi wabo, arayifata arayibaga. فكيف كان عذابي ونذر. ibihano byanjye n'ububurizi byari bimeze bite? إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. rwose twe twaboherereje urusaku rumwe gusa, bamera nk'ibiti by'ikiraro byacikaguritse. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. rwose twe twohereje Qur'ani kugira ngo ibe urwibutso, ese hari uwibuka? كذبت قوم لوط بالنذر. abantu ba Luti bahinyuye ububurizi. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. rwose twe twaboherereje amabuye uretse umuryango wa Luti, bo twabarokoye mu rukerera. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ari inema ziduturutseho, uko niko duhemba ushimira. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. rwose yababuriye ku ikakira ryacu, bashidikanya ku buburizi. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. rwose bamwinginze ku bashyitsi be, turabahumisha, ngaho nimusogongere ibihano n'ububurizi bwanjye. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. rwose ibihano bikomeza byabakereyeho mu gitondo. فذوقوا عذابي ونذر. ngaho nimusogongere ibihano n'ububurizi bwanjye. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. rwose twohereje Qur'ani kugira ngo ibe urwibutso, ese hari uwibuka? ولقد جاء آل فرعون النذر. rwose umuryango wa Firawuni wagezweho n'ububurizi. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. bahinyuye ibitangaza byacu byose, tubakakira gukakira kutsinda ushishoza. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ese abahakanyi banyu nibo beza kurusha bariya, cyangwa mufite ukwezwa mu bitabo? أم يقولون نحن جميع منتصر. cyangwa baravuga bati twese turi abatsinda. سيهزم الجمع ويولون الدبر. abikoranyije bazatsindwa, banahindukire bayabangira ingata. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ahubwo imperuka niyo sezerano ryabo, kandi imperuka ni iteye ubwoba cyane, inarura cyane. إن
المجرمين في ضلال وسعر mu by'ukuri abagome bari mu buyobe n'ubusazi. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر umunsi bazakururwa mu muriro ku buranga bwabo babwirwe ngo ngaho nimusogongere igihano cya sakara. إنا كل شيء خلقناه بقدر mu by'ukuri twe buri kintu twakiremye ku rugero. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر kandi itegeko ryacu si ikindi uretse ko ari ijambo rimwe nko guhumbya kw'amaso. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر rwose tworetse bagenzi banyu ese hari uwibuka. وكل شيء فعلوه في الزبر kandi buri kintu bakoze kiri mu bitabo. وكل صغير وكبير مستطر na buri gito n'ikinini kiranditse. إن المتقين في جنات ونهر mu by'ukuri abaganduka bazaba muri jana n'imigezi. في مقعد صدق عند مليك مقتدر mu cyicaro cy'ukuri ku mwami uwishoboza